Assalamu alaikum hurmatli YouTube görüşçüler. Assalamu alaikum Qadamjoy Жаңылыктары YouTube kanalının katlanıcıları. Amansızlarlar. Bugün ayıl hükümetinin, tağrağı Polatkan ayıl hükümetinin Burborundagı madaniyat uyunda rayonumuzun hakimi Kalmiyon Polatkan ayıl hükümetinin eli menen joluguşup ötkürmekçi. Elder hazır oşol hakimibizdi kütüp algany, daярданып аткан üçүrө. Organizasyonun başçısı Hakim Özdemir Rahmanoviç, şöyle radyoya yolculuklarında ilgili meşruatın yetekçileri, eğitiminin doğrultusu vakil olarak Hükümet kurumları mutlu şu ülkece kadar bizim kurumlar buna bizlerden bir yıl tutumu kalkları administrasyada sınıfta kendimden beri buna aile hükümetinin aymanlıklarını sorup bunda su kirlilik meselinde ekvizisyonluk meselesi geçeyim. Bulup, bundan da geçsin bulup, Şanlıktan bir iş hareketleri başlanan iş hareketleri neticesinde yürütüldü. Bunları nasıl coşkudan çekerek şey. Rasulumuz biliyor. ama özü ayrı Anam trotuarda баспайттар да окуучуларчы жолго чыгышып алып атат дагы. Ошонун асфальтын болушун айтып. Rahmat. Degenin bunu azlak var. Ошол жердеги элдик көйгөйдү келип, жергиликтүү менен сүйлөшүп, социалдык маселеси mesele boyunca aytayın ben buna gubernatorga kelsin dep aytып эле дедиңиz. Бирок алып киши келем дегенден кийин. Бирок кайсы маселе болсо дагы мына чек Бирок ошо менен сүйлөшкөндө бул финансиялык берет мен адресиге ошол 1-2 мени исправление кылышат. Бирок бирөөсүн Dükkanlarının çoğu detaylı. İstivarımız var, işlep durar. Yok, kanatlı. Melek gelip, yüzde, katlarlar gelip, zindanma adet konuyorlar, zindan dumanlı. Bunu almak istiyor. Kuruluş. Acayip dediğini açtı. 2014 fevral günü ben babam arzulayan hayırlıdan Ogan bozduğumuz yerde, bugün günde iş bozulduğundan bugün esenli tarafından bu özü bundayda ellerge dağında doğru düşündürüp aytsınızlar gerek. Hazır bunu ayıp Burak olmuş değil, sorun tamam. Sizden bir sorunuz var. Hazır suallar şeyin çekerler bizim aklım oldu. Şu milisa bayram var. Oşolor cavşe jardan berişini sorun alırız. Yiyin o şu dabarlık su veriş anladın mı? Yani düşünüyorum. Burak hangi Hazır buna ıntıma, yosuk çekmenin köşkaya koyduğun su vaktinden ödedi. Bıldırı suğunu ayrısı kaçsa, Kuba egzat projelerinizi çok projeleri polojisinde geçen şu su vaktinden. Yemin bununla biz akça arkadaşlar yapıyorlar. Yolumuzda 73. yılın şahapla götürdük. Sizden emniyette var. Ağrıktan Hemen de bak kaç boyunca alınır da. Kaç Sudu alıp düşüp boyunca
Дептен анча мегуттук калышты алып бердик деп туурабы? Анан жооп берсеңиз сиз эме боюнча, ошол сиздер кебек. Assalomu alaykum, hurmatli Qalbiyon ayının turg'unlari. Men sizlarga qanday sizlarga to'g'ri tushuntirib ketgan harakat qilayin. To'g'ri tushundingizlar. Mana 3 yildan beri men bu yerda hakimimiz aytib berdi, jedek javob berganimga 7-8 oy bo'ldi. Shu 3 yildan beri assalomu alaykum. Men Qalbiyon ayının turg'uni Nishon Masbek. Men Ko'ygo'ydan keldim. Men o'zim negizi Qalbiyon ayında chegara aslında yashayman. Mening uyimda aslida Бүгін Қалмиян айлы үкіметі бойынша 537 үй бөліп пособие алады. Баланың саны 1649. Анан бұл өлкөбүздүн немеси маселеси боюнча 15 баш кой болсо, бизде баягы мыйзам ошол нерсени мындай болду да. Ошол нерсе 1 апрелден баштап деп чыккан нерсе. Havalı buraya divar degen, özgen boyu, havalı tutmaz orayda, o özgürlüğe çıkar. Onun maşinesi var, koyu var, yemeği var. Yok, bakın bunlar da. Sovyet'in verişçesine bilmek yüzünden. 370-90'da mesela Kaysal Ulukbek Koçkor malda, Kaysal minister malda. Ulukbek Koçkor malda şunday neme kabul alınan aylık kengeş депутат çok verirler. Day şular karamızlar da. Фактически тизмени караңыздар. Социалдық істеген айлық өттер бар. Келіп тұрып, менің айлымда Сенермин да. Мен кызым Ороздардан ажыраган. Мен менен биле жашайт. Bir öl bir kızı var. Ana şuğa пособие desek, пособие sana жоқ, muğalim болып işteyt ekensin de, men kızıma berilbeyt da. Ana bul пособие алгайт. Ana keyin senden ata-enеңдин карамагын эч ким билбейт. пособие боюнча Жоқ, биздики статус боюнча. Биз келгенге чейин айтылып өткөн ал окшойт чагым, биздин айдын кечелер статус боюнча келишти. Биздин ай Biz boy mahalla yanka arkalap yaşıyoruz. Üç tomonumuz çevrede durar. Bazen mayda bollar çeviz bunu postdan o'tishga o'tyapti maktabga. Ularni bekitib qo'ydi. Жоқ, біздер Қырғызстан жарандар жашаса постоянно бұларды қоя бермейсіңдер. Ал жақта негізі посттың жанына келіп айланып өтіп тұрған жол бар. Постқа чейінде негізі тала жол бар. Просто жамбыл жағалары тала. Бұл Қырғызстан бойынша көйгөй жер менен суу, менде өзгөчө бир нече көйгөйлөр бар. Буну мен мурдагы акимдердин убагында да айтып кеткенмин, мурдагы мекеме ишканалардын жетекчилеринин астында да кайрылып айтып кеткенмин. Менде болушубуз керек эме деген. Трассага чыккандачы көбүнчө өзүбүздөн да айып өтүп калдык да. Бул жерде 1000 киловатт, 2000 киловатт деген негизи быйыл өзүңүздөр көрдүңүздөр да суу аздыгына байланыштуу бизде электр энергия тартыштык болуп атат. Ошого байланыштуу бизде мына Кадамжайда азыр 32 000 абонент фактически обход болот да. Ошонун ичинен 5400 абонент 1000 киловаттан жогору жагат. Даже на комитал до одну час. Assalomu alaykum. Bugungi jiyinga katılışçılar. Men bu жерде бек болгон өзүм элдин көйгөй менен кайрылып кетким келет. Мен өзүм Абсамат айылы тургуну. Азыр мына ГЭС башталып, ГЭС менен 11 миң электр жетекчилери отурат да. Дәрігерлер тобунчу. Onu Şermat жооп берип койсоңуз. Ошо карап турабыз. Тез жардамда канча адам иштейт? Assalomu alaykum, hurmatli Qalbiyon aylık katılışçıları. Özünüzдөр болмағым азыр жазғы талаа жумуштары кызып жүргөн убак. Негизги маселе суу маселеси айтылып кетти. Минералдык удобрение боюнча ошол Кыргыз Республикасынын Госмат резерви тарабынан 120 тонна 46 сом 70 тиындан аммиачный селектор келип азыр Кызылкая шаарында турат. Бул боюнча сиздердин өкмөт дагы район боюнча 120 адамдын тизмесин тонна атомдардын тизмесин бергенбиз. Андан сырткары ошо Капуда ошол Кыргызстандагы минералдык ескерткичтерди алып келүүчүлөрдүн ассоциациясы аркылуу биздин районго 670 тонна бөлүнгөн.
Басым өткенде губернатордың орынбасары штаб өткенде Батырбек. Какой миллион сказал бизнесмен 5% кредит завтра. Какой он тебе говорит? Он bizim Ana Batkenge özgürce makam verildi. Ana prezidentimizden gelip külü türlü oyun soğuk dolu olmadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana hakimimiz keptir. Aile hükümetimiz Kalmiyon aylığında başka organda işlegen adamlar bardığı keptir ülkelerim. Bardığınar. Ana Kırgızstan eli. Canlı Paşa babamdan beri olga sözüdür. Mana şu işlerden hiç kaçan cazbağıla. Daim işinlerge iyilik. Özünlerge den soğuluk. Nime tilegen maksatınlarga jetkile. Daim el için hizmet kıgıla. Daim yer için hizmet kıgıla. Mana hazır el yurtumuzga tinchlik, amanlık, rızkı, bereket versin. Bardığınlarga den soğuluk. Amin. Allahu ekber. Muna hurmatli YouTube ko'ruvchilar, hurmatli Qadamjoy жаңылыктар YouTube ko'ruvchilari. Bugungi rayondық hakimдин, rayondық жетекчилердин жолугушуусу, эл менен болгон жолугушуусу жыйынтыктады. Элде өлүү маселесиге болгон суроолорго жооп берилди. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар, аман болуңуздар.